Mana soifua Tala Fou o se whapoponga o Tala Fou le Radio Samoa. Mai Amerika ma Iran wa whairoa e Trump I li poti le BBC wa ia tau fia o swainga le militeri a Amerika ia Iran o na o taro sanga atu nu o le Gulf a o whaatino ai nei whiutana inga. I sana tustu singa I rungo le upenga ta whainangi le Truth Social wa ia ta wai sa taro sanga ina o ia ta I o Qatar o Saudi Arabia ma le United Arab Emirates ma wa whairoa to fo ia te ia e yeise marienga o le a whaia o le a ono tadia ina fo ia Amerika. O whairoa to fo ia te ia o le a leisa upenga niukiria e whaia e Iran ma whamaida BBC wa lapata ia ne fo ia I Prestene ia sila fia wa nofo sauni Amerika e whaatino ni osfa inga te tele ia Iran pe a whaia lea I lava se marienga. Inisi o pālota whaataita I te tonu lava o Amerika o whasiringi ai whina ngalo tangata e whaatatau I le taua ma Iran o whaeroa mai e onos 4% o le au pālota e tari tonu o se whaai unga se na whaia e whai ai lea taua. Ma Iran, ia ai na o le tolu se 45% e fia I ngā yo I ngā Trump o lo whaatino o le Prestene o Amerika. I Afghanistan, wa iei ripoti le vasa nei wata wai le tūranga pangatia wo iei I Afghanistan. Tua tere a inga matangata o whainga tā tele na soifua le soifua ngai aso taitasi o na ole le ngā whatia o le whaasoa. Le aini ngā ruenga ma le ai fo ini tupe whaata waini mea ai matausia I a inga. O nisi fo I wha maumonga mai malo au whatasi o whaero aire toa tele le au le aini ngā ruenga o le tūranga fo I tau le soifua maloloina ua wha le tonu lava ma ua wha I titia fo I peso soani ua lato maua. E le fuatasi I se tu malo o Afghanistan le nei whaapita auli pe ona ripotia le BBC whai mai nisi o mori maule au whaasaralau o mātua uai uina o lato whaapeane o sidi ai le oti nei rore wa aiatu I le fia a ai o le whanau ma le ainga a ua le aise mea mawhai o na tango lima iai. O nisi ua whaasoane ua maririu isi whanau ma ainga o na ole le lei o le tausinga. O se tasi ta masa ia whaamatala I le BBC o ia ua sauni e whaata watura na whanau teine o na ua mativa ma tele ai Tala Fou mai ua le maua se pesosoani. O Amerika le atunu sa tele na pesosoani ia Afghanistan pe ita I sa whaamuta le aturanga I le tausanga taruai whaapena fo I isi atunu. O le munga la ua whea ngai ma le atunu ua atiri whaata tele ai whaafita auri mo le whainga malo le Taliban le olo tura I mai le tofi le atunu taru mai le rua wherua tasi. I Cuba, wa fola manino le presidente o le atunu o Miguel Diaz-Canel o se osa whainga e whaia le militeri a Amerika I a Cuba o le awa ai ai loa I le toto masa, manisi tūranga e le fia wā ai iai, ina o toi a mataria e fwoi whe upo inga I le wāo Havana ma Washington. Wa mai Miguel, pe ona ripitia le CNN, e le ei lava ni whaamata o whaia atua e Cuba I nisi, ma e reo iei fwoi ni a lato fuafuanga e whaasanga tau wai I seisi atunu ato ai ma Amerika. Nga ia whaeroa fwoi o le temi nei lava o lo whaalongo ina le atunu whainga malo losi mai le malo tele, ma e matua I iei lava le lato wai a tatau e tali atuai molo lato puipuinga pe a whaia ospa ia I lato e le militeri. O le vasa nei wa fola I Amerika isi sa po sanctions I dungo Cuba wha o popo atu isi tala wha noa mo le atunu una maua I le amatanga o le nei vai yaso e wha pea ua le o na avenaane whai ngā malanga a isi company wa I Cuba o na le usta I o nisi o tūra whono fou a le whai ngā malo Trump. I le vasa Antarctica, o se tasi o poloka isa tele le Lalolagi wa amata nei o na tae, ma mawai pe o na whaeroi ripoti le 9 News. O le Thwaites Glacier, e whaingo fo I nisi o le Doomsday Glacier, e pe ama le se lauros 4 kilomita le lautele, ma e kawai se vai ngā ele toi titi tutusa ma Britania. O ripoti lai le so ta wai wa amata nei o na liusua vai le poloka isa, ma olo o taftawhea I le sami, ma wa amata mawai. O ata ma le satelite wa whaero ai whaeilo wa amata na ta eile aisa, ai fōringa wa amata na vave mawai ma ta ape. E tele tau matenga le au ata mamai ma ta upu whaapea ua whaia, a ua whaeilo fo I le tau mate, o le a tere se awhianga o le atūranga I le whasuia inga o le tau, e mei se lawa fo I a awhianga I mata whanga I atunu epe o Ausitalia.
Ma le tala muri mai New Zealand, ua fola le whainga māloa New Zealand ana fuafuanga e whai tia leo whai o le au whainga ruenga i au onanga lau tele po public service i le se 4% i te tonu o le isi toru tau sanga i se tau mo whainga ua tā ua o le a whaasau inai le lua tesi ma le whapiriona. O le swinga e peo na fōrasia le Minister o tupe o Nicola Willis o le alusia i awa no whainga ruenga pe ama le valu afe fitselau pe au o atu i le o ngā tono le lua afe lua iwa. Fai mai le ripote le veile New Zealand i le teminei, pe a marasiria le ono sfutonu wafe tangata whai ngā renga whalawa i tele le malo o lo iai. E wasuia la i titi mai le ono sfutoni mawhe sa iai le rua whelua whalua whelua lima. Ta ua foi le a whai titia le numera o matanga renga le malo, wha te leina le wha ngā ino le AI, ma isi si la fia wha na ponei, ia ma ia wha sawi na mai ai se leni. Tala ia le video Samoa, walau wha whonga mai le nei aso soifua.